Angikubekelele mbukelo emsakazo wakho eSiswatini TV. Themko simbuyisa mbukeli akubingelela ngiyakuvusela. Kuphinzwa kwaba intokodo mbukeli sasaphinza hlangana futhi ehlelweni lakho Litsini Libandla. Ehlelo mbukela khona sibuka khona indzaba tetenkolo. Sathela khona embhalweni kulivla uNkulunkulu. Ehlelo ngembukeli ngiba nabo ke bafundisi noma ke bana abaqeqeshekile ngadona indzaba tetenkolo. Bese ke mbukeli siba nesihloko siyasibuketa lesihloko nebafundisi. Umuntu athatha thuba nje mbukeli akubonge lapho ekhaya kusibukela ngabe usibukela kusigujane ngabe usibukela ku YouTube sithi njalo uNkulunkulu emusa mbukeli akakubusise usasibukela siyawudzinga ke mbukeli ngalapha umuvo wakho emsakatweni ukuthi nje sathi ukuthi lapha ekhaya ningathini nini ngaleli hlelo ngoba leli hlelo lembukeli lingelenu ngaphandle kwenu thina ngesikhone kulisakada leli hlelo mbukeli ke lamhla ke sithi nje asingene kiyo indzaba yemshado sibuka ke umshado sibuka ku courtship noma ke abantu basengathathani ukuthi ngabe vele umshado uyini ke mbukeli siyawube siubuka nje sehla nawo ukuthi ngabe vele athini ama expectations ayo i-courtship noma ke uqualifywa yini umuntu ukuthi kuthiwe ke lona hayi cha sesingathathana mbukeli hlala nathi ke mbukeli kwelo hlelo icela ngami ke mbukeli angihambi ngedwa njengenhlala yenda ukhona umfundisi PD wakadlamini usuka lapha ekupheleni ebandleni lase free evangelical Mlomtsala kahambi yedwana uhamba na Rev S wakakunene usuka lapha ebandleni lase evangelical lapha eFairview ngithathe lethuba ke abantu labadzala angicela ngawe inkosi nguvusele mfundisi Ngiyakuvusela mcosi sivusele igama laJesu amen mfundisi wami ngiyicela ukuvusela kunene mfundisi wami ya sivusele uembuyisa egameni likaJesu nakubo babukele ekhaya Amen. Ngiyacela Nkosi sivele singene kiyo indzaba bese ngivele ngiyidlalile ukuthi sibuka nje umshado before marriage. Ingabe vele mfundisi wami ungawuchaza ukuthi uyini umshado? Siubuka nje umshado ngoba ukhanza ukuthi singakhuluma sithantalade kani babukela bawati umshado ukuthi uyini. Kuphendvula kafisha mbuyisa sibonge siyamvusela umbukele ekhaya. Indzaba lenkulu le lokukhuluma ngayo emshado ngoba bantu labanenge njengalo usho labanye abadi ukuthi yini kunjalo labanye bacabanga ukuthi umshado ngilothi nje sengidawulala ngidawulala ekuseni ngilala emini ngilala enzambama ubungathi liphilisi lebhlungu ngani impilo le umshado so umshado yi-institution yaNkulunkulu oh yes ibuya kuNkulunkulu and umshado it resembles Christ as a groom oh yes and the church as a bride kunjalo ngeke nje iBhayibheli lisifundzisa ngathi nabasefeso ukuthi indvodza ayithandze umkayo oh yeah njengoba Kristu athandza ini libandla yes bese lithi umfati athobele indvodza yakhe kube kungathi kukuyo inkosi ngeke ke sithi institution yaNkulunkulu oh yes now kufuna ukuthi abantu labangena khona kube abantu labavuthiwe lanhloko nguvakala hayi bantwana bantu lasebadi ukuthi singena kule institution le isiyowendani futhi ine manual yakhona kunendlela yakhona ekuphila mangu define ke ngiyaye ngithi marriage is a total commitment of two total imperfect persons oh yes to a total perfect institution sure perfect institution le institution lena perfect for a total adventure luhambo lolu so ke kungena abantu labangasi perfect but labatimisele ukuthi sitawufunza kulolu hambo sisahamba bangene kule institution i perfect because it comes from the perfect God yabo kakhulu umfundisi wami ngingakayi kumfundisi kunene ngiyafisa nguve uteka indzaba la ukuthi awusiwe bantwana umuntu ke ngathi uba ngumntwana aza ukufa ngabe ungayichaza nje kafishane nje mfundisi ukuthi yini umntwana ngoba kwehlukene kukhona lo unye uthi umvu ukhanze uthi masithi nje ungena emshadweni angeni bantwana lo munye angangena umkhanze amdzala kanemncane
yabona so masithi akungena ebantwana shothi kukhula ngeage Okay. ufike esigabeni lapho cha ukhulile lo muntu lo ukhule futhi psychologically la we sound and ufundiseke ngalento le ukhule ube ready kuto tonke tinhlangothi tekuphila bese ke siyangena emshadweni. Ngiyabonga kakhulu utayilobola umfundisi kunene but ke mfundisi kunene ngiyafisa nje ukubuta mfundisi ukuthi ngubani lekumele ashade supposed to get married in terms of age in terms of culture siyati ke mfundisi ukuthi iBhayibheli kukhona lekela siyala ngako ukuthi hayi lesive lesi singasithathi lesive lesi mhlambe kusephula nje nceke yenkosi ukuthi ngubani lekumele ashade. Sibonge Mbuyisa. Kwekuqala nje kungaba kuloko ukuthi thina sisebandleni nasikhuluma ngesive sikhuluma ngemuntu njengoba umfundisi babedlamini ashito ngemuntu lohlangene naNkulunkulu wemukela Kristu waba inkosi nemsindisi wakhe bese ungena kulesive sebuKristu sineke ba emaKristu sithi shada wakini wasemndenini wakini. Okay. Lokusho ukuthi ke kufuneka ukuthi ashade umuntu lona lenkholelo noma lemfundiso yakubo yebuKristu akube ngumuntu losindisiwe ashada nalomunye losindisiwe sithi wakini ngoba usindisiwe umemukele kuthi libandla usuka kuliphi akusiko lokumcoka Mbuyisa kodwa ngiloko ukuthi nje wakini ngekuthi ukholwa inkosi Jesu Kristu usindisiwe sesithi ke thina kuhle kushada nemuntu lone ma principles netimfundiso letifana nako ngoba ndawuhlala impilo lenze kanzi na utamlanza nje lapha vele utawukhanza ukuthi utawuphikisana lemihambo yekuphila ngobe anikho ndzawonye. Okay, for this in terms of age kuhamba njani lapho kufuneka ngishade ngina 16 ngishade ngina 20 kuhamba njani futhi ngifuna kuba ngibani lo mdzala la kithi kimi namake lenkamthatha. Cha ngoba nasikhuluma nje ngemuntu sithi ungumntwana afike ku18. Okay. Uma safike ku18 sekuthiwa lo muntu lo esangathi thathela incumo tekokuthi manje sewukhulile sangakhona ukuthi ke athathwe ngokuthi umuntu lo samdzala incumo takhe setibhadlile shothi nje 18 years sesimbuka ukuthi ungena kuyibracket yalabakhulile abengakanani lo make ngina 18 mina ngingumfana bese sisena abe na 30. Siyabonga singeke simbe siubeke umgoqo Embuyisa kodwa nje ngekwenhlakanipho yempilo ngingakubeka ukuthi siye sithi ngokuthi nje kuye kube kuhle kokuthi lo wesilisa abemdzala lenhlakanipho siyithola evini lenkosi kuva kahle ba ukuthi na Adam wavela kuqala kuna Eva wase uyavela sikuthatha ngokuthi ke noma kungakabalwa iminyaka Mbuyisa sithatha ukuthi inhlakanipho yaNkulunkulu yayithi akavele kuqala Adam ate ukhona ukuthi lo tangemuva ngoba leminyaka isho ita necommand. Amen. Ngiyacela sibambe lapho mfundisi. Embukele ekhaya soyivile ke indzaba mfundisi lapha uthi iminyaka ita necommand. Siyabuya nje kuleyo ngcengwana leyo mfundisi. Embukele ekhaya ungahambi hlala nathi siyabuya sijiya khona etitolo. Yakubukela mbukela uthanda vula umsakazo eSwatini TV sikhulumisa indzaba ke mbukeli lapha emshado before umshado siyawubuka nje nebafundisi bami mbukeli siyakholwa ukuthi soloko nawe lapha ekhaya uyabhala phasi futhi uyalandzelela mfundisi Nkosi ukhulume lapha umfundisi ngekuthi lendzaba yemshado inema command wakhuluma nangenhlakanipho ngathanziyela amagama lawo lesithola evini laNkulunkulu ngiyafisa ke mfundisi siselapho nje singedluli nje kalula endzabeni yekuthi ngibani lekumele ashade in terms of culture
ngoba siyathi ukuthi nje uma siphila in different cultures besakushilo umfundisi ukuthi ingcono uthathe kahle kuthathe wakini kukhona la lokushiwo eBhayibheli la siyala ngedive lethide ukuthi singadithathi ngabe ungathini lapho ncike nkosi siyabonga Mgcozi before umuntu atawungena emshadweni unetinto lekufuna ukuthi sithi fundzise lesiyayisithi ifundzise lokunye kwako siyayisithi consider the journey okay inake le journey yemshado uyinake ukuthi lona lengidawushada naye sitayihamba le journey size siyicethe okay consider the culture yabalo ukuklashana kwama cultures uma kathi nje umfundisi kunene thatha wakini thatha endlini akakhulumeli ukuthi thatha ku denomination kuphela yes uthi yati le culture yethu thine labakholwa singaba khona bona labanye nabo bathi bayakholwa balapha but ukhanze ethi culture ifanana so le culture sithi iconsider ngoba kutaba lukhuni mangithi mina siyathandaza sivale emehlo ngoba sifuna ukudistage ngilokunye achamuke lomunye athi kwani lokho kusuke ke spark uyakubona ke manje oh yes thatha lo muntu leninethi ifundziso naye le stawuthi cha futhi utimisele kufundziseke noma ngathiwa ngimthathe kulela bandla kodwa nje wala ekhaya sikhuluma indzaba yinye enotimisele ukuthi utawufika naye adapte kule culture yala ekhaya nendlela senta ngayo ke manje but sine culture yinye Jesu inkosi mfundisi nje uma ushilo lokuthi ufuna uthathe wakini naba ke labantu sebaveleke sebayathandzana ngabe vele yini yona le courtship ikhona indlela ekuthiwa i-courtship mfundisi sithi yabonga Mbuyisa sikhona lesikhathi lapho khona labantu basengakatendi letifungo basela eluhambeni lokulungiselela sebakhulumisene sebavumelene bese ke sebayayibika indzaba yabo kulabadzala emakhaya nasebandleni bayayibika ukuthi akubayathandzana kumbe ke kuyeshiyana etigaba labanye bayaphakama nje bandleni labanye nje kube ukuthi kuba ne-engagement umkhosi noma umsebenzi lomcimbi lomkhulu bese ke kuba nalesikhathi sekulungiselela ngilapho ke khona silibandla sesithi akubi nje ngilokuthi nje bajabuliswa ukuthi vele sesiyibonile i-engagement baphakamile kodwa bese siyabacecesha oh yes ngilesigaba sekuthi ke manje seningena senifuna kwakha likhaya yini ke lekufuna nikubuke yini ke lekufuna nikunake kuze kokuthi ke manje lokhu lenifuna kukwenda kuphumelela okay mfundisi ngabe lapha ngenkosi mfundisi Lamini what are the expectation lapha kule courtship labantu sebavile bayathandzana expect ini ezinini bafundisi bakhansela nabo babodwa kukhona into ekufuneka akugathe kulomunye nakulomunye i-expectation Mgcozi ithi labantu laba bayathandzana ba courtship sebayatiwa asingeke sibasole nasibakhanza sebahleli kuleya ndzawo yekudla bakanye kanye bayaplana phela yes akusilo licala lelo but expectation futhi ichubeke ithi asika expect ithi bese bayalala bangakashada akwentiwa lo oh yes until itsine size sithandaze sithi Nkosi kusisa oh yes lesitsha uyabona ngoba lomnye uvathi awusengilobolile vele kusho usengumfati wami hayi akuhambi kanjalo until size sine uthole sibusiso ebandleni usithole kubatali uqhubekeke tonke izinto i-expectation ithi cha phela nangendlela nangathi nje lenimithana ngato ungagcini ufaka abantu nebazalwane enhlebeni sebahleba ngenxa yendlela lo wenta ngayo qaphela ukuthi nimithana kuphi uyabona ungathi khanze senimithana nine nobabili lapha endlini hayi besihleti nje akhona thinela ngqondweni ukuthi labantu laba phela bayathandzana lento lena batawulala batawusigilela imhlobo okay yabonga kakhulu mfundisi ukuthinza indzaba lenkulu lapha mfundisi Lamini mfundisi kunene indzaba yokuthi
le courtship ngiva ngathi iyawela nangale malobolweni naku ke ngishayile vele inkomo tabang 18 cha ngilobolile ngimuhle lekhakhama naku ngiyathi ngiyabuka hayi akuhambi kahle asiboni ngasolinye iya terminate wayini leyo relationship inkomo tami tiyabuya ngimi kuhamba njani lapho mfundisi Siyabonga Vuyisa. Kuliqiniso kokuthi uma nisengakade nditifungo nisengakafiki lapho khona imile embe kwelibandla navume nasho ukuthi cha niyathathana njengendoda lemfati. Kuleso sikhathi leso uma bekhona leni kusolako kulomunye nalomunye ukuthi hey sengiva ngide kuthula ngalesivumelwano lengisicalako siye sithi ke thine wenda kahle na uphuma ungakade ndifungo kunalokuthi bese uthatha tifungo akuphunywa vele lapha etifungweni so ke nangabe kuphendula nje ngibe straight embuyisa nangabe noma sokuthi nilobolene kodwa kusahambi kahle ngoba noma sewushada siyababuta nasizibashadisa ukuthi kukhona yini lokuvwa ukuthi kumbe ngawethiya lo mshado ukuthi ungaqhubeka manje usho ukuthi singawuyeka lo mshado nje sesifikile singawuyekela mbuyisa sivele siyodla kudla sihambe sekhaya kodwa kuhle lokho ngoba kwade tifungo Yabo kakhulu mfundisi yes mfundisi ngisawubuya siyikhulumisa leti inkomo ngisafuna kuya etitolo mbukele ekhaya ativela ke mfundisi bathi vele umshado siyawuyekela nje ngisho sekunemakhekhe apha phambi kwethu thineke lokhanza ukuthi sekupheke lo thina lokudla bese sihamba siyedla siyabuya ke mbukele sibe sikhulumisa indzaba yeti inkomo ungahambi ihlala nathi mbukele Siyakwamukela mbukeli sikhulumisa ke indzaba lapha yemshado before umshado lapha la singakayethi itolo sikhulumisa indzaba ukuthi ke tinkomo tiyabuya yini la ukhanza ukuthi lo mshado noma ke le courtship yethu sibona ukuthi ayi lento ayisebenzi mfundisi wami uthe utayikhulumisa ke lendzaba ngoba phela ngilobolile lapha kanye inkomo yami kufanele ibuye ngitolobola phambili mfundisi uthinta yona umfundisi kunene la yebo ngike ngibabute labanye nangabe ngiyozoba-ushadiswa counseling dinento indodubudako lapho ngoba kukhulunywa lonke liqiniso ngike ngibute ngumfana athi iyavuka yini uyebo yema iyaphila uyaphila kahle ngoba uyawushadisa umuntu kanti lapha kumnyama uyabona uyawuthi ngike ngibabute ngithi mina ungathini ungakuthi uthi akutshele lo muntu uthi hey benishaya step lapha nishaya step unifunzela uyabona nize nicethe ngathi ekseni naku niyashada nga9 bomake babhizi bakhantinga nikukhu lapha kuyalungiswa kuthi kutawudliwa athi lona nje ngalabo thuna nicethe asuka athi hey uyathi khona ngakhohlwa ukutshela yona embuyisa hey phela mina kunalutho la kwavaleka ho uthe nje yilili ngibuthe ethi ungaqhubeka yini lo mnyathi hayi nani ngeke ngize ngiqhube lo munye kathi yena ngathi hayi sengaqhubeka ngentele laba awendeli ke bantu emshadweni ngoba ngithe engimangikhuluma athi consider the journey nangabe sikhuluma indzaba yetinkomo asingene ke thine kakhulu manje lapho okay njengelibandla seyifamily ke leyo sine ku-advisor nje nabangathinga batofuna mhlambe lo advice lapha ke but nje leyo seyindzaba yefamily kodwa lo yena lekufana ngapha emshado nabona athi ayingilungele lento le ngoba uthi ungena lapho uvothathi 70 into la bathi laba ungena nje ngoba sebadlile lapha ekhaya wrong ke lokho ngiyayithanza lokho ngoba lo muntu lo yakhe lempilo lataba lapha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi kunene ngiyayithanza lesho ngumfundisi lelo ukukhulumisa letinto letimaqiniso sisazikela ngama preparations emshado kuthi nibelule kanjani basalungiselela wona umshado ngoma siyatila ukuthi nisuke senibakhansele sekwendekile konke lokho lokubalungisa nje psychologically lokuthi hayi nyalo vele esengjalo sithinza tinhlangothi letinengi uma sibakhulumisa ngemshado kokuqala nje sibakhulumisa ngathi uyini umshado vele ngesinkulunkulu ubhekene uNkulunkulu emshadweni luthando lwaNkulunkulu neluthando
kulomunye nase semukele Kristu sesifika siphilisana njani. 2 sithinta ingoni letinyenti letifaka ekhathi nje njalo kokuthi nje emshadweni sishada ngoba sinenghanuko inyama. Yes. Kusho ukuthi njengoba shida umfundisi ukuthi ulungele yini kokuthi utawungena siyikhulumise lendzaba yokuthi ubhekeni wena. Sekunetindlela kade ukuthi manje sibuka lokho ukuthi ke manje nanifika emshadweni wena yini locabanga ukuthi kutakwenda ujabule enyameni sexually lesithi manje wena ungafisa ukuthi njena nakuthiwa uyajabula yini tinto lengachaza umtshele lo partner wakho sikhulume ke ngendzaba leteminotho the economic side ngoba umshado utsinza tingoni letinenge ukuthi nitophile emhlabeni lapho khona kutotsinza ukuthi niphile nibe nendlela yokwakha umnotho welkhaya kuyakutsinza nalokho is very important. Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami. Mhlambe nje umfundisi wami kwengeda kulo lakhuluma ngako umfundisi labanye ukhanza lokuthi lo munye athi hayi mina ngifuna ushada but angifuni ukuhlala na partner wami ngifuna sibonane nje ngalelo la noma once a month lo munye athi hayi mina ngifuna vele kuhlala naye 24/7 njengale kusalungisela lo mshado vele sesiyakhona emshadweni uyithini nje leyo nginga leyo mfundisi basengashadi kodwa sebafuna ukuhlala kanye no uthi siyasilungisela lo mshado yes. uthi lo mzalwane hayi mina nasengishadile ngifuna ukuhlala naye 24/7 okay. Nomunye athi hayi mina hayi angifuni mina ngifuna ukuhlala ngedwa lembabane lona lothi akafuni yena ufuna ukuhlala le abekhashana uyawudzinga umthandazo yembuyisa oh yes ngoba ufuna ukuhlala ekhashana wendana ngoba itakuhlupha lento ufuna athi uthi sitawutsinana phela lo muntu nasikanyeka uyabona so lapha emshadweni uNkulunkulu lona ushada umuntu ni companion ushada yo companion ndawuhamba nikanye kanye icabane iphindze nilungise oh yes akusho ukuthi lo mnye nase sesicabele lo muntu awulala uyabona fulala khona la nimphathi ingubo yenye ya ngiko ke mina nje umfundisi wami lo angishadisa umfundisi Alex Fakuthi the late wathi nakakhuluma wakhuluma amagama wathi kimi don't go to bed with an argument unsettled. Oh yes lo shothi la ufuna nilale kanye kanye ngoba impela nangalala ngokhanze uthi ungibabe uve ukukhweshiswa kamatimo hawu wentekane uyakhumbula ukuthi ngoba thina sinawo lo mkhuba nawulele ubona ufune so ke ngithothi ke wena Mbuyisa akulungu ukuthi utawuhlala le akumane kwentiwe simo uthi ucha uyasebenza babe wathola umsebenzi eJozi ngileso simo nje but kulesi kukhuthaza ukuthi abantu abashada bahlale kanye amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyafisa nceke Nkosi sisavalelisa ukukhuthaza nje enaba abantu labasha lebasalungiselela kushada lo munye usacabanga kushada lo munye sengamthona nalo partner lo munye ukhona lo partner maninkinga akekho sure nokusenikhulumile nje nini eCoratini wasabuka lamanye emehlo labanye nje bathanda ngena kulo mshado ekubakhuthaza nje mfundisi njengemlo omdzala nje umuntu onesikhathi ashadile lengingakubeka Mbuyisa nakubo babukele emakhaya ukuthi into lemcoka nasawungena emshadweni ucabanga ukushada ukuthi ihlola wena kokuthi simo umcondo sakho your attitude injani ngiye ngithi mina lokwenda ukushada uphumelele attitude le right uma ungene ne attitude lethi ngifuna isebende lento ngifuna ukuthi lo mshado uphumelele nobabili nifungile nithi sifuna isebende le that le attitude let's ungasho ukuthi siyawubona khona banabasha Mbuyisa banaloku bayekethisa kanzi naningene nonke nithi iattitude lethi umshado is for keeps umshado usimiso lesimile kuze kube phakathi come what may iattitude yethu sithi sitawunqoba sobabili so ngi-attitude kakhulu lesingayilungisa sibani labasha towards umshado ukuthi umile funa sowumisa kuzobe phakathi amen. Ngiyacela uvalelise mfundisi wami nawe uphosa nje amagama lo ngaphosa uvalelise ncebo
uyicedzile lapha umtimanzi. Attitude is very important. Uyalabantu labasha lapha ngaphandle labalungisela kushada. Emshadweni bomama boy abekho akufuneki abafuneki emshadweni. oh yes Nabo mama girl yonke into nje nathi kwathi quso utshela unyoko. Lana kusemshadweni la kuthi singenine nobabili. oh yes Nilungise nibe neattitude lenhle lethi lendlu yethu tawusebenza. amen amen Mbukele ekhaya sothi vele ke bantu labadzala awubayihlahlele kamnanzi bayikhulumisa ngiwathanzilela amagama labakhulumile ukuthi njengoba lelo babili nithi selifuna ukuthathana selifuna ukushada ingqondo yamama's boy nomama's girl utayishiya ngale ke ngalana kungena abantu abadzala sibabhadlile enhloko mbukele ekhaya ke siyabonga kakhulu nje kusibukela ekhaya la usibukela khona nje mbukele sithi nje uNkulunkulu wemusa ngathi bekangakubusisa siyabuya ke next week isidabe sikhulumisa yona indzaba ke na abantu abadzala indzaba yemshado kenyalo sibuka ke abantu abatabe bashadile ukuthi yile bhekekile lapho emshadweni njengoba inhleli nje emshadweni labanye ukhanza ukuthi abasabukane emehlweni kodwa bashadile ndzawonye hlala nathi ke mbukele simsakade Thombe Swati TV sibo samaswati usale kahle